Poštovani predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, poštovani predstavnici Ministarstva Republike Srbije i nadležnih organa i institucija, poštovani predstavnici medija, dame i gospodo. Dobrodošli na svečanu ceremoniju potpisivanja ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije. Ugovor reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u rehabilitacijnom centru Banja Koviljača. Ugovor će ispred Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije potpisati dr. Winfried Gera, generalni direktor, Peter Schleimbach, predsednik i Andreas Herz, predsednik, a ispred Banja Koviljača dr. Aleksandar Jokić, v.d. direktor. Pozivam potpisnike da pristupe potpisivanju ugovora. A sada pozivam ministru zdravlja Vlade Republike Srbije, dr. Zlatibora Lončara, da se obrati. Samo trenutak. Može. Poštovana ekscelencija, uvaženi direktori i predsednici Državnog zdravstvenog fonda Austrije, gospodine Jokiću, svi prisutni mediji, želim da čestitam na izuzetnom uspehu potpisivanju sporazuma. Zašto je ovo uspeh? Uspeh je ovaj prvi sporazum koji jedna naša Banja potpisuje sa državnim osiguranjem jednog zemalja Evropske unije. Druga stvar, ovo je prva zemlja van Evropske unije s kojom državni fond Austrije potpisuje ovakav ugovor i pravi ovakvu saradnju. Da ne odugovlačim, pripreme za ovakav sporazum su trajale duže od 5 godina intenzivnog rada
Do ovoga se došlo zahvaljujući kvalitetu i uspehu u radu direktora, ali i svih zaposlenih u Banji Kobiljači i razumevanju ljudi iz Austrijskog državnog fonda koji su vodili računa, naravno, o kvalitetu usluga i svema, ali su vodili računa i o građanima Srbije koji rade u Austriji. Još jednom, neizmjerno hvala i nadam se da je ovo samo početak dalje saradnje, jer mislim da su nam kapaciteti mnogo veći i prostor za proširenje svih vidova saradnje ogroman, ali da ne pričamo napredne, da radimo na tome da se opet vidimo kad vidimo sila i izuzetno veliki sporazum kao što je ovaj